Mae'r gig gornel i fewn. Ac Aberystwyth yn gofyn am lawio, ond dydyn nhw ddim yn ei chael. Dim llawio mewn Ryan Kenny y dyfarnwr. Dewch i ni weld hwnna eto. Fama, dyna be oedden nhw y tîm cartra yn ofyn amdano fel llawio ar Seintiau Newydd. Maria Francis Jones rhedeg a rhoi bas gwych fewn i Seintiau Newydd. Poppy Kendrick Jones di hwn yn seithi at y gol ond yn syth. Unwaith yn rhagor at ddwylo Chelsea Herbert. Cyfle i'r Seintiau Newydd wrth ymosod yn gorfod dod o hanner i hunan trwy Chapman. Chapman yn cael y bel yn ôl. Mae Tir yna ar y dde. Tir mewn i'r cwrt Cosby. Mae'n ergydio. Mae'n taro'r trawst. Ond mae'r bel yn rhydd yn y cwrt Cosby. Bethan Roberts methu delio hi. Felly mae'na gyfle arall i'r Seintiau Newydd yn fan hyn. Dyma nhw'n dod. Ergyd arall. Ond honna jyst chydig bach yn rhy uchel. Cyfleoedd gorau'r gêm hyd yma i'r Seintiau Newydd. Chapman yn neud yn dda. Siona Chambers yn methu cael y gorau honni. Chapman, dyma hi'n dod. Wedi eilyddio. Chapman yn y cwrt Cosby. Mae'n ergydio. Syth unwaith eto as ddwylo Chelsea Herbert yn y gol. Mae'n cael ei ffenio allan. Y capten. Lewis, mae'r bel yn rhydd yn y cwrt Cosby. Mae'n gofyn am gic o'r smotyn. Mae'n nhw'n ei chael. Y Seintiau Newydd yn cael cic o'r smotyn. Felly cyfle i gapten y Seintiau Newydd. Lia Lewis, rhoi di thîm hi ar y blaen. Dyma hi'n mynd, mae'n seithi, a mae'r bel yng nghefn yr oed, y Seintiau Newydd ar y blaen, o'r diwedd yma'r goedlen y parc. Aberystwyth dim, Seintiau Newydd 1. Delighted with the girls' performance today. Credit to Aberystwyth though, they made it hard for us and we could have put the game to bed a lot sooner with the chances we had, but credit to Aber for putting on a fight. I think we created more than enough chances even in the first half to make a difference going in at half time, but you know, fair play to Aberystwyth, they defended really well and they were solid at the back, and every single chance we created they were able to put their bodies on the line and block it. So at half time it was just be calm, be composed, and ultimately the key message was to find a way to win. And that's something that we've been working on for the last few weeks now when we've struggled to convert our chance in the final third. So I don't care how we got the win and what it looked like, but thankfully today we managed to do that and get the 3 points. Same as last week, we defended really well. I don't think, they caused us a couple of problems, but, you expect that in football. But we defended well, we had a good shape, we pressed when we needed to. So I was pleased with the overall performance. Obviously still a couple of things to work on, it's still early in the season. But disappointed with that decision because I don't think it's a penalty.